Marcos and Marcos. Oh, pink. Straight ba? Wag ginastarong mo ito ba? Pinarty na. Sarah. Sarah and? Okay, and dito sa baba? Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Okay. Hello mga kaisla, papasok po tayo sa wheat market ng Lapu-Lapu, Cebu City. So ayan, dito po kami magkakalye service. Para po sa mga bago, please do subscribe po sa aming channel, Isla de Olango Vlog. So, magtatanong po kami. Ito. Ikaw, sir, butante ka po, sir? Okay, pass po si sir. So, dito tayo, dito. Ikaw, ma'am, butante? Yan na lang po pa-interview. Sige, sir. Wala si ma'am dito. Hello po, butante, survey lang po. Butante ka? Okay. Ikaw, ma'am, butante po. Survey lang po, President tsaka Vice. Undecided po si ma'am. So, dito po undecided si ma'am. Okay. Hello, ma'am. Magandang hapon. Butante po kayo? Survey po sa ating Presidente tsaka Vice. Undecided po si ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Ikaw po, tatay. Hello, excuse. Sorry. Sir, ikaw po, sir, botante. Sino po ang presidente mo tsaka vice? Ikaw, sir. May napili ka po? Survey lang, sir. Survey lang po ito, sir. President of Vice. Si Lenny. Lenny, and dito po? Lenny and? Vice po. Oo. Kiko. Lenny and Kiko. Okay po. Maraming salamat po, sir. Ikaw, sir. Lenny and? Sarah. Lenny and Sarah. Okay po. Thank you, sir, Ikaw, ma'am. Butante. Sino po sa, President tsaka Vice? Marcos and? Yung Vice nyo po? Pero Marcos din po yung sayo. Okay. So, ayan po. Thank you, ma'am. Kalye survey po, mayroon po tayong YouTube. Okay. Ikaw, ma'am. Kayo po, botante, President tsaka Vice. Marcos and Sarah. Okay. Marcos and Sarah. Ikaw, ma'am, meron? Marcos and? Okay po. Marcos and Sarah. Ikaw, sir, sino? Ikaw, sino? Ikaw, asahan mo na. Mayor yan, sir. Lenny, dito po, sa baba. Okay, Lenny and Soto. Lenny and Soto. Ikaw, sir, sino? Tapos ka na, okay. Ikaw, sir, BBM and Sarah, si sir, okay. Thank you, sir, Thank you po, sir. Isla de Olango Vlog. And makikita po. Kayo, ma'am, botante po kayo? Malapit na po kasi eleksyon. Baka po meron na. Soto and dito sa president natin. Isko. Marcos and Marcos and Soto. Dito kay ma'am. Ikaw, ma'am. Isko and Duterte ako, presidente na eh. wala pong Duterte sa president, sir. Vice po. Ikaw, sir. Secret. Okay, okay po, sir. Walang problema. So, si ma'am ay... So,
President. Oh, Vice yan si Soto. Dito. Lenny. Okay po, salamat po. Si Soto daw, Vice. Okay po. Ma'am, botante ka po, ma'am. Sino po yung Pacquiao and? Sino yung vice mo? So, undecided po. Okay. Thank you, ma'am. Ikaw, mga bata pa to eh. Doon tayo, doon tayo. Kayo, sir. Botante po kayo, sir? Eto, sir. Wala. Ikaw, sir. Okay. Kayo, ma'am. President tsaka vice po. Kung may napupusuan ka po sa kanila, sino po? Isko. Okay, yung vice nyo po? Okay. Thank you, ma'am. Isko and Sarah. Thank you, mama. Okay. Ma'am Botante, ayan. Ay, so sorry po. Eto, ma'am, sino po yung president and vice nyo po? Marcos, and dito sa vice? Ma'am, salamat po sa cooperation. Okay, Marcos and Sarah. Thank you. Ikaw, sir, Botante? Esco and Lacson. Thank you, sir, ha? So, Esco and... Ay, hindi! Yung vice nyo po? Kiko. Okay. Thank you. Ito, kayo po, ma'am. Okay, undecided. So, hindi pa po nakapag-decide si ma'am. Malapit na, ma'am, di ba? Okay. Kayo po, ma'am, botante po kayo. Dito po. May napupusuan na po ba kayo? President. Oo. Yes. Yeah, President tsaka Vice po natin. Ito po yung President, dito sa baba po yung Vice. Si Sarah. Dito naman sa taas. Dito sa... Okay. Si Esco, okay. Esco and Sarah. Yung sa'yo, ma'am? Ikaw? Marcos and? Okay po. Ma'am, thank you, mama. Marcos and Sarah. Ikaw po, ma'am? Okay po, ma'am. Thank you so much. Undecided. Sir, botante ka po. President tsaka Vice. Ay, YouTube po ito, sir. Sa man eh, why butanay sa Wala. Yung nasa puso nyo po, yung nasa puso nyo. sa man sinsay niya sa kwan. Pero kayo. Manag pahag ikong linis. Okay. Pahag ko linis. Okay, and dito sa baba? Ari yung pares kay ko. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir, Lenny and Kiko. Pahag ko bisa sa TV. Okay, sir, thank you. Ikaw, sir, botante? President, tsaka Vice, sino po? Oo. Pacquiao and dito? Oh, sa Ubos. Soto. Salamat, sir, Kayo, ma'am. Ito. Kalye survey po natin kasi malapit na pong election. So, President tsaka Vice natin, ma'am. Lenny and Kiko. So, ayan. Lenny po and Kiko. Ikaw, ma'am. Ikaw po.
Sino po napupusuan mo? Dito? Marcos and Soto? Okay. So, Marcos and Soto po. Ikaw, butante? Okay, sino? Kaya yan. Okay, Marcos and Soto. Marcos and Soto. Ikaw, ma'am. Na talagang, ikaw, ma'am, sino? Oh, Peng. Straight ba? Sino yung vice mo? Okay. Thank you, ma'am. Pink and Soto siya. Ikaw, ma'am. President po. President tsaka vice. Ito dito. Isko? Manny. Okay po. Pacquiao and Manny. Sara. Pacquiao pala and Sara. So, dito kami. Tapos na ba tayo dito? Hello, ma'am. Butante po. Sino po yung ano nyo? Marcos and dito sa vice. Kiko. Ay. Oo, Kiko nga. Tama. Ikaw, ma'am. Marcos and Sara. Ayan po, hindi namin napansin na lubat pala yung aming wireless microphone. So, nag-change muna kami bago namin pinapatuloy ang aming kayo service. Dito, ali po. Ikaw, ma'am. Ikaw, sino po, ma'am? Marcos po and Sarah. So, ayan. Marcos po and Sarah. Ma'am, thank you so much. Ayan, YouTube po. Butante. Magtatanong po kung sino yung president tsaka vice nyo. Lenny po and Lenny and Soto. So, ayan. Lenny and Soto. So, ayan. Dito po. Ay, sorry po. Ikaw, ma'am. Bata pa. Thank you. So, dito tayo. Dito. Kayo, ma'am, butante. Magtatanong po kung okay. Survey lang po. May napupusuan na po ba kayong presidente tsaka vice? Wala pa. Undecided. Ikaw, ma'am, undecided. So, okay, undecided po sila. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Butante ka po? Makatanong lang po kung sino yung presidente tsaka vice. Hindi ka po sure? Oo, sige. Undecided si ma'am. Undecided po. Ikaw, ma'am. Baka meron pong napupusuan. Sama ni Moana. Undecided po siya eh. Ikaw? Sama. Ito, president. Ito yung... Si- Ini mo ko rin. Lenny and... Lenny and Kiko. Okay po, ma'am. Thank you po, mama. Lenny. So,
Sabi niya, Lenny and Kiko. Okay, dito. Ma'am Botante, matanong lang po kung sino president and vice. Survey lang po ito. Ay mo. Presidente tsaka vice. May napupusuan ka na po ba? So wala pa? Okay. So undecided si ma'am. Undecided po. Okay. Ma'am, butante po kayo? Sino po ang presidente tsaka vice nyo? Sige. Ayaw ni ma'am i-share. Ikaw po ma'am, meron na? Sino? Lasta na. Lang. Pacquiao tsaka dito sa vice. Kuntreta na ba rin na? Marcos Delta. Pwede na sa Ikaw, sino po? Sikoy. Sa vice mo, sino? Sikoy na. Si Marcos. Soto? So Pacquiao, Pacquiao? Marcos? Marcos ang bumili. Marcos and Soto. Okay. Ito na siya ma'am. Survey? Yes, ma'am. Nakaling survey po ito. Sa YouTube, ma'am. Thank you. Marcos Tagay. Vice mo, ma'am. Sino yung vice mo? Sino lang si Vice? Lansad sa vice, unang sila. Ito. Ito. Andyan si Sarah Pico. Survey. Survey, sir. Bunggong. Bongbong. Vice di mo. Vice. Sarah. Okay. Thank you, sir. Sino? Mga vice. Kayo, sir. Butante po. Survey lang po. Sino? Ito. Ito sa baba. Vice. Okay. Ikaw, ma'am. Pareha kami. Sige. One and same po sila. Sir, upload mo yun sa Ikaw, sir. Meron na? Lini ma'am. Lini and? Juan. Soto. Lini and Soto. Okay, Lini and Soto. Lini ka Soto? Oh, Lini and Soto. Yun sa kanya. So, doon kami. Salamat po. Dito po tayo dito. Hi, ma'am. Kaway-kaway po sa ating YouTube channel. Sino po yung napupusuan nyo dito? Vice and BC. Manny Pacquiao. And dito sa vice mo. Sarah. Manny and Sarah. Basta ka pa, no? Butante ka na ba? Okay. Sige. So, dito kami. Nakakaway ka naman eh. Thank you. Sino mga butante kayo? Sino po? Survey ni. Sa YouTube po, ayan. Kasi ko na po si Bongbong Marcos. Dito sa vice, Sabay si Soto. BBM and Kabili kita mo nga. Soto. Ikaw, ma'am. Survey lang po ito. Di pa na kuhan. Oo. Di pa na kuhan. Survey lang. Bongbong. Bongbong, and dito sa vice. Yan po ang vice natin. Ay po Soto. Soto. Okay. Soto ya. Buo. Si Soto. Ayan. Tapos Marcos. Wala ko kanina sa Ikaw, ma'am. Marcos. Si Soto. Oo. Kayo po, ma'am. Butante. Sino po? Butante po. Okay. Music. Baka po makapiright kami sa music. Ito na lang si Madam. Butante ka po. Ma'am, sino presidente mo? Undecided. Ito. Same. Ay, sa Vice Deck and Sarah. Okay, thank you, ma'am. So, undecided po siya sa president. Hi, Tanto. Okay, thank you.
dito sa Vice? Kiko. Pacquiao and Kiko. Okay. Thank you, ma'am. Ikaw, ma'am. Sino po? Pacquiao. Pacquiao and? Vice, kay kuhan ako, si Soto. Oh, Pacquiao and Soto. So, ayan, Pacquiao po and Soto. Pabahay card. Kani si ma'am. Ikaw, ma'am, pabahay ka din. Ayaw mo. Isko and dito sa Vice. Dito. Isko and Soto. Okay. Isko po and Soto. Salamat. So, dito kami. Taragi. Tapos na kasi sila. Napunta na ba doon? Hello, ma'am. Importante po kayo? Survey lang, survey. Survey po. President sa Kamay. Wala man tira si ano. Sino? Sino? Ikaw, ma'am. Ay, Moni po. Marcos and? Oh. Marcos po. And Vice mo. Ito yung Vice. Ano natin? Ano na 50. Asa undecided ka? Okay. Ikaw din, undecided ka sa Vice? Sino yung Vice mo? Ikaw, ma'am. ito. Ako pa nasa nalinig. Ano, sino? Sarah. So, Sarah po yung sa kanya. Thank you. Hello, ma'am. Butante. Sino presidente mo? President. Presidente ni sa school din. Oo. Ito yung vice. Ito yung vice. Ikaw. Si Kiko. Okay. Isko daw ang Kiko. Ang ganda na dagat. Thank you. Dito tayo. So, ayan dito. Ma'am, butante ka po. Wala sila po sa picture. Yes. Wala ikuan. May vice po tayo. Wala yung mayor. Ha? Wala ikuan na. Kanay. This one and this one. Okay, unit team. Sige. Survey po. Ay, tamarong David. Tamarong David. Tambay. Sarah. Alam, ma'am. Tamarong ma'am di. Ano, ma'am? Tamarong. Mabutante. Marco, sabi niya. Ha? Sino presidente mo and vice? Undecided? Oh. Okay. So, undecided po si ma'am sa ngayon. Dito tayo. Ikaw, Nanan. Oo, sa ayaw ni Nanan. So, dito tayo. Survey lang, survey. Presidente and vice. Oo. Dito sa vice. Okay. Thank you, ma'am. Marcos pa. Ikaw, mambutante. 150, 180. Same lang? Okay. Same po sila. Marcos and Sarah. Dito kami. Marcos po. Ayan, YouTube mo yan. Ikaw, butante. Butante. Ikaw, mambutante. Sino ang presidente? Oh, sige. Undecided. Okay lang po yan, ma. Undecided po tayo. Mayroon po tayong undecided. Ma'am, botante po kayo? Baka may napupusuan po kayo. Tama. Wala. So, wala din si ma'am.
Wala po sila, so dito tayo dito. Wala. Ikaw, ma'am. Survey lang, survey. Ikaw, sir. Sino po? Survey lang po tayo. Pacquiao ka? Pacquiao. Pacquiao. Sino vice mo, ma'am? Vice. Willie O. Willie Ong. Ikaw, sir. Sir. Pareha naman ito. Okay. Pacquiao. Pacquiao. Sige, Pacquiao. Oh, Pacquiao din din, sir. Sabi niyo, same lang. Willie. Oh. Sir. Ako na yan. Okay. Thank you, sir and ma'am. Survey lang, survey. Magsasurvey po kami ng President sa Vice. Sino po? Si Lini, ma'am. Si Lini. Okay, ito, Lini. And Vice niyo po? Vice na, si Dito po yung Vice. Ong. Lini and Ong. Lini. Okay. Thank you, sir, ha. Really, okay. Kayo, ma'am, abotante. Kayo, ma'am, botante? Hindi po na-decide. Wala po, undecided po. Ikaw, ma'am? Survey na siya. Yes, ma'am. Saan na nga survey? Kali Survey survey po. lang, ma'am. Survey lang. YouTube. Meron na? Wala na. Ano po? Mama. Ay, So, Sorry. undecided. Okay. So, wala si ma'am. Wala. Thank you, thank you. Sir. Okay, dito tayo ay. Hello, botante po kayo, ma'am. Nagkakanya-survey po kami, President and Vice. Sino? Lenny. Vice niyo po? Lenny and Kiko, ikaw? Same lang po? Okay. Thank you, ma'am and sir. Thank you po. Dito tayo. Hello, ma'am. Mali, manali. Tapos, sorry. Tapos na pala. O, dito tayo. Kay ano. Butante. Survey lang. Survey lang po. BBM. BBM saka Ay, sir, ay. BBM and Sarah. Sige po, sir. Thank you po. BBM and Sarah. Kayo, ma'am. Ano, ma'am? Sa YouTube po ito makikita. Okay. President and Vice. BBM. Butante ka po, ma'am. Oo. So dalawa pala. Vice na. Okay. Yung Vice, straight ba? Straight sila. Okay. BBM and Sarah. Thank you. Dito tayo. Sino ang president siya ka-vice mo sa darating na eleksyon? Marcos and Soto. Marcos and Soto. Okay. So, Marcos po and Soto. Ikaw, sir. Baka may napupusuan ka na. Pacquiao ko. Pacquiao and yung vice mo. Juan. Sino? Sarah. Pacquiao and Sarah. Okay. Ayan Dito tayo. Ikaw, ma'am. Sino po? Undecided? Okay po. Undecided si ma'am. Ay, ikaw, sir. Butante ka? Oh. Sino po? Marcos. Marcos and? Soto. Marcos and Soto. Ayan, Marcos and... Ayan. Butante. Ah, sir. Patay? Bakit patay? Ayan, sir. Sa YouTube lang po ito, sir. Okay. Marcos and dito sa vice natin. Soto. Marcos and Soto. So, ayan. Wala na. Soto. Thank you, sir, So, maghahanap mo na. Ikaw, butante? Oh. Pacquiao and? Sarah. Thank you. Thank you, sir. Pacquiao.
Ayan. Ma'am, salamat po. Salamat na. Okay, Ayan, dito may tayo. busy. Ayan, may busy. Doon tayo. Well, hindi po na kami na ano kasi busy po sila doon. So dito tayo. Kung may napupusuan na po kayo? O wala? Okay po ma'am, okay. Sorry. Kayo po ma'am? Okay, okay. Ikaw si Butante. Pwede lang po. Butante. Ay, okay, okay po. So ayaw nila kasi ano daw. So, ikaw mang Butante. Baka may napupusuan ka na sa kanila. Survey lang, survey. Yeah. Bongbong. Bongbong tsaka si Sara. Sarah. Thank you po. Ikaw, sir. Meron na po ba, sir? Ikaw, sir. Meron na? Ito, oh. President tsaka vice. Oh, Jumbo ang classic. Ayan. So, wala? Undecided si sir. It's undecided. Okay. Undecided si sir. Undecided. Okay, sir. Ikaw, Butante ka, sir? Okay, be. Ikaw, sir. Pwede mo tayo. Survey lang, sir. Survey lang po. Pacquiao na lang. Pacquiao tsaka si? Sara. Thank you, sir, po. Pacquiao and Sarah. Sir, pwede maningin, sir? Sino? Presidente mo? Pacquiao and? Pacquiao and Kiko. Ikaw, ma'am? Marcos and? Sarah. Okay. Marcos and Sarah. And Pacquiao and Kiko. Salamat po and sorry sa abala po. Ikaw, ma'am. Butante. Okay, thank you. Ano yun? Kayo Butante. At Butante ka po? Sino presidente mo? Okay. So, undecided si ma'am. Ma'am, Butante po kayo? Oh. Ma'am, makikita po tayo sa YouTube YouTube. lang, YouTube lang. Dito tayo. Dito. Oo, Dito kami. Oo, tapos iharap mo. Sino po ang presidente mo? Marcos at Sara. Si Marcos. Ikaw po, nanay. Pwede ba doon? Si Si Sara kay Vice na. Vice po yan, oo. Sila biyadwa may tandem. So, dalawa po. Marcos. Marcos, dalawa po, and Sara, dalawa. Ikaw po, nanay. Sino? Gaganila Ay. yan, gaganila. Ay, gaganila. Okay. So, ay, ikaw, sir. Sino, sir? Vice mo, sir, and? vice. Vice mo? Okay. Ko and Let's go, Sarah. Esco and Sarah. Kinsa yung lady na din sa presidente. Si Sara. Ang sa si Marcos. Opo, ano? oo. BBMG. Oo. Siya mo kung murag ligkon sa tanan. Oo nga, nakikita niyo mga ano niyo, interview. Ay, Tagalog mo tayo. Ay, hindi, Bisaya. Saya kami. Oh, tara, YouTube na mo. Ano yung YouTube? Oh, ano na i-upload na? Dahil ko ba, wala pa YouTube. Ano i-short? Sino po sa ano, sir? Sino po yung presidente niyo? Kung butante ka po. Meron. Marcos, Esco, sino ba? Sino yung vice mo? Vice. Really lang. Willie. Okay. Thank you, sir. Sorry, Esco pala. And Willie. Oh. Thank you, sir. Tara, tatay. Tatay. Ikaw, tay, botante.
Survey na tayo, survey. Nag-survey po kami, kali-survey ng President siya Vice. May napupusuan na po ba kayo? Sino po? Huh? Ito, Presidente po at saka Vice. Sino? Ah, Isko. Ito yung ang Vice po. Ang Vice niyo po. Oh, ito. Sarah. Okay. Isko at Sarah. Talay natin. Sarah. Talay natin. Ano pares na? Ito po kayo ba? Bata pa? Talay, eh. Talay lang. Eh. Talay lang ka ba? Okay. So, ayan, magtatali na. Okay, okay. Ayan po, kasi ano, gabi na, magtatali na po kami kasi uuwi pa kami, okay? Sa part po natin, ito si Lenny, nakakuha po tayo ng 5, 10, 13. Pacquiao, nakakuha ng 5, 10, 12. 0 naman si Lacson, si Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, plus 4, 39. Esco, 5, plus 4, 9. 0 Perlade and Di Guzman, 0 pa rin. Undecided po, 5, 10, 15. 15. So, ayan, 13, 12, 0, 39, 9, 15, and 0, 0. Sa bias po natin, si Atienza po, 0. Bilyu, 0. Si Ong po, nakakuha ng 4. Si Kiko naman, nakakuha ng 12. Si Sarah po, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, plus 3. So, 38. Ito naman si Soto, 5, 10, 15, plus 3, 18. Ito, undecided po, 5, 10, 15, plus 1, 16. So, ito po yung kabuuan. Nangunguna po sa ating presidente dito sa wet market ng Lapu-Lapu, si BBM, 39. And then dito naman si Sarah sa Vice President dito sa wet market ng Lapu-Lapu. So yan, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming munting channel, Isla de Olamo Vlog, please do subscribe, share, and abang-abang po sa aming mga kali-service sa susunod na mga araw. Thank you so much po and God bless. Bye! Thank you. So, ayan.